dobrodošli u novi klipe, dobrodošli u novi prank, znači evo ga drugar, sada ćemo ga uplašiti, znači evo ga, sad ću ja vam pokažem kuda ide. Znači evo sada ćete ga vidjeti, znači mi moramo da se sakrijemo, znači evo ga, to je taj ljudi u beloj majici, znači mi ćemo ga sada uplašiti. On će sada kod mene kući da igramo FIFA i nadam se da ćemo ga jako uplašiti, zato lajkujte ovaj video i pretplatite se na moj kanal. Znači ne smijem ništa da uporezam. Evo ga, ju ne spredajte. Dobrodošao Buraz u prank. Nemoj da te šine sa mačim. Što si se usro? Što si se usro? Gledam, ja sam zamislio nešto. Ljudi, to je taj drugar, gdje si? Gdje si? Znači, izvini, šta ćeš na prvo gdje gledalcima? Da, pušim. Ljudi, izvinjam se na tome. Znači, ljudi, uspjeli smo ovaj prank, mi se vidimo u sljedećem pranku, do tada jedan veliki poz. Ćao!